angemessen, prikladan, primjeren, odgovarajući, pogodan, adekvatan. Njemačku reč angemessen možemo i koristiti kada želimo da opišemo nešto što je prikladno, kada želimo da opišemo nešto što je dobro za neku svrhu, standarde koje treba da budu ispunjene. Angemessen je pridav u njemačkom jeziku. Das Verhalten war nicht angemessen. Ponašanje nije bilo prikladno. Die Lösung ist angemessen für dieses Problem. Rješenje je prikladno za ovaj problem. Wir sollten angemessen Maßnahmen ergreifen. Trebalo bi da preduzmemo odgovarajuće mere. Es ist wichtig, angemessen zu reagieren. Važno je adekvatno reagovati. Die Kleidung ist für die Gelegenheit angemessen. Odeća je prikladna za priliku. Er hat ein angemessenes Verhalten gezeigt. Pokazuje prikladno ponašanje. Er gab eine angemessene Antwort auf die Frage. Dao je odgovarajući odgovor na pitanje. Wir müssen angemessene Maßnahmen ergreifen. Moramo preduzeti odgovarajuće mere. Die Preise sind angemessen für die Qualität. Cene su razmjerne kvalitetu.